say you Mahama Kasa Echrese ballot sheet in the number 80 awakwa dano and no can sempebi at the achre or memu ene ANDC abanyoko ni nyina ye dimunsem eba bedai mo sanso na ye Mahmud Baumia and so Echrese wo to aba de amano ene MPP fo a na chese adwen foforo ne nsemupa ena wonso wode ba oban na emu ba bi okogina ye eto sansem we se nyina ma na ye no ye de nyina ebeba besomo ye John Dramani Mahama de kokobobi ato e de amama mpanyi na dankwa ekufu ado efa gas wi saboa ho a ne nyina emu ensem no ye bedane ekyiredi amamo na wode wani kyiremu ewo monetary policy committee ye wo eye Bank of Ghana wonom so aye ensesa bi ne nyina no eba beboa wo mayi esikasem enyina so na democracy hub fo wonom so wo ho tie ya wokwotegu monten so amabia kodi nsenseme ewo aprosifo akache no panyi bi ya waben eba bambo ho nsem a wono so de atodwa se enye ne kwan kora no ni titru ne ade bi aprosifo ne emabi no wo modi wo mu ensa ekokekan ya busua ensemi ene afoforo binom na ene anopay 21st clinic the sciatica expert wono maso yasena ye de dan mo wadaroma wose wosisi achi entini ye sanho efa oto ase etisi wosiremu no wanantu na akosi wanantin ho no de ha wose de ne twetwenwo etutu wana se ye wo ya akan wato dem ana yade be na ha wo wose wo kira kwan no 15 branches wo mema fa na nyina nti no ebra sem no ye de wo ma betu dwa no watimi abo apini wo no akogya ya hwe OCP Ghana Limited de fertilizer papa no so dan ye nanom akuafo se monjibi na mo fa petepete no bae no so se be ya ede manyina be koya manate ne dodo mu na manya sika ede abom ho abusia enche kora wo ho nsem ba bia benya bia to ene wo ma no ye koyanim no ye de beto dwa na so ya hye ne so mayen se ensemi eda ne ho na edi ade ncheche ede afa Sompa TV so no esabu ne ho fompa ede afa Sompa 93.1 FM asante mantem kropon kumasimo ene wo afa Sompa 98.9 eno so ewo sonya ne bro mantem kropon mo ena obeti enke biem ewo nkranza Sompa 90.7 bro poye mantem fo nyina ne amanta hodo ebe no enso etie ede free wo Facebook no ye live ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV www.sompaline.com and some no so yabode beda ma wadaro makosane bia no akenkan bi asa etie bi ede afri ho anopay mo somfo eye me ohenere maame akua yeboa asiama bronya fe ngibre ne adaje na ensem ni dosopo no yembubu no toto emfa emamo Yeshen sem na se ede free amanyo semu na nanu ada na isi bedwa no wonom so efre asetena ewo eye amanyoko ahodo ede nipa ahodo ya wo pepa ene akokodro wayi wanim so peso begina mu sebe ya wo meyi mampanyi adwa no wotimi ebe prebi ewo afiwe se awie ya bato ni mu na no na ballot no ehhehye so no na chese MPP oso kokroko akoyi de dikan ya wada number 1 ekobienu miensan na yehu ndisi wo ho yakwati ye nurse o makwa akoda enwotwe number 8 wo ho we na MPP abanyoko nse oh any breaking date ya breaking Mahama any NDC dada na so no mampani jada John Dramani Mahama okita Frank emu edi ama NDC amanyoko na babonten na wo kyerese botayenti a wonom yi number 8 no emu odu papa ye fi se ni anu wo hwehwe ani mu kwan no se ne break the 8 breaking the 8 MPP for that woman na ye slogan ya baby obegina bia no otoma ne adehye no ene NDC for no wo se hwe wonom mu na eba be break that 8 na wonom kaninti no yen hwe na yen to aba emfama no no oba eniema pa ye be ma setene mu aye de no eno na wode eba ye Mahama dansem we se nyina digital ye baby a wo kogina ye no eye abrekuma not abato mpesua so wa bra enkrapomponi mantemu na nto abo no wode kopie ho ye nkotie ne nsem no ebimra yeah na me charge they could use number 8 number 8 ezu enti ebin mo ka se omo be breaking 8 no 8 no e wo me nchen 8 engende e wo aba break 8 ma kwe omo me break 8 no na me ezu eza we dey
bebree mfi sɛ yɛn nyinaa ɛne ɛte kurom ha yɛnim bibia ɛkɔ so ɛwɔ kurom ha yɛnim sɛ nana nneɔma ɛsiteɛ 2016 abra ndc waba mu yɛnim ɛnada a yɛbɛdaadaa yɛn sɛ ndc nim adwuma no enti the Ghanafoɔ ntontua ne yɛnsi fam sɛ na ɛbɛyɛ a MPP bɛba bɛgye ɔman mu ɛnnɛ a mene wo kasa yi mekae sɛ 2016 adrabafoɔ taxifoɔ trɔtrɔfoɔ ɔmo yɛ ekuo bi a yɛfrɛ no drivers for change na saa mmerɛ no ɔmo tumi yɛ demonstration na ɔmo de ɔmo cars align ne kwan no na yɛ demonstrate adɛn nti a mo haw ne den yɛhyɛ o petrol bɔ ɛden dodo Ebusia Yero John Dramani Mahama Mapenyi dada ye Nokita Frank Mudiama ndisi amanyoko no na yetie no ye kwaye nim na ya boerem ewo Dr. Mahmoud Bawumia ya wono so eye Frank Kitani edema MPP oso kokroko amanyoko ni mu wono so de ne ntoabo akwa wie mu ewo eye Western region na okopie mu ewo ho no lembelemensi ni mu na wokogina yensem dodo na na wode etu dwa ne nyina no eye botaye ene anisoade hunu mapaye wo edema omaiga na adehye ye ti wo bo ne dawura bontoa aka kire amansa nyina se edu 7 December abato ne mu ama wo remfi no nemom wanto santen na wonkoto aba no emfama no fi se wo to aba e de ama eye Dr. Mahmoud Bawumia wo kire se wo to aba e de ama yedie wo to aba e de ama empuntuo enkankro ene ne nto so te se de na dankwa kufuado e de aba be ye omaiga nan na wo kire se baabi a ndc amanyoko no ni titu no wonkendi fo ye Mahama begina bia no de woka ne se ye Bawumia no oye second hand ene ya se ade a ya yusu pen ene ye sa ba be yusu ana se bia jese obi adi nanim an so ndo wonhada nye obi asa na no na ye Bawumia e kire se obi a so ye second hand no president a obedi wo ho no wo ba na chese ne mapa ene wode eba se woto aba Mahmoud Bawumia woto aba amankankro ene mafoforo ye de adwen foforo mu niema eba besese my Ghana se ne yesi wo mu pempen wo se ye sa wode to 20 de ne ho a na emomo no Mahmoud Bawumia no wo ba be pagya Ghana e de akwa akodum pempen so e wo se yeso yetimi edu e wo abrabomum na yenkotie yewura Mahmoud Bawumia emra second hand president. Any second hand, blame on the plan. Brand new, any second hand, blame on the plan. Brand new, any second hand, blame on the plan. You can brand new, want too much, not about me, want too much. Mia na chese ye to de ama Dr. Bawumia na ya to de ama MPP wonu mu gina ede aprebra shebedwama konwa no ne beboa ama bibia koso ye Bawumia na eka nsemi na elembelemensi ni mo de oya ban krache panyi wo ho ye nei wasasa na hwene so yi nanim se obepre na wawramu ewo mno shebedwam se be ye puntuo obetimi akotwe de abra na boboa no ewo na dehye nso emu no ye Kwasi Bonzo wono so gi akasemo eka nsem sei e de kyereye 60 years the Dumayamai MP Minister one Deputy Minority Leader he has nothing to show in this constitution. For the first time we are going to elect an MP in our constituency. We need a parliamentary majority. We need a parliamentary majority to help President Bawumia to deliver our mandate. That is why I'm asking you. I am pleading with you that for the fourth time, I didn't give up. I am here. I know, inshallah, you push me to parliament. 60 years, the Dumayamai MP, Minister, one Deputy Minority Leader, he has nothing to show in this constitution. For the first time, we are going to elect an MP in our constituency.
Ewusia elembele aboto mpese so mensi krache ye ne wasai parliamentary candidate edema MPP amanyoko ne Rakwasibonzo na yetie no ne krakra mu no na bra wonom ekodru elembele mensi mu ho no yesi krobia ewowura epenti asase nso na wakwente no wonom ebowura mu ewo atoabo ohene wono so na boboa no na wohene ya wode wani kire mu ewo enzimapo ye fa na no matankonwa bedwa no a wono na esetia no se president ewulai amihie panyili wono so ekasa ye na basobode enko a na wode ema Yewura Mahmood Bawumia amafo ekka mayense na Western region kra ye hwayi yesi bibi ede STEM program ebi ni bebia ewa enti yebesa se ebi beba ye man wabayi ye dinkane ma at least ye wo petroleum hub ewo Jomoro ye wo school we say ASS we say 5 or 6 were around enti se baha ebe boys ba for no so na abua Western region we kwan bia so amafo ekka mayense na Western region kra ye hwayi yesi bibi ede STEM program ebi ni bebia ewa enti yebesa se ebi beba ye man wabayi ye dinkane ma at least ye wo petroleum hub ewo Jomoro ye wo school we say ASS we say 5 or 6 were around enti se baha ebe boys ba for no so na abua Western region Ewusia ni wakasa ye awulai ami here wono na president de ma Eastern Nzema Traditional Council no wono kro ya saye etuabo won popro ya wote adwa so de ma wonom Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 no pa no siabrem kase no na ye tutu ne srani abasade ma wono kaye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV yenkwa yenim na yemonwra mum ewo Yewura John Dramani Mahama wono so akasa na kokobo na wode kwama na dodanko akufo adumanpanyi se wonhwe ye pa gas wi saboa ye no eka ho ema yenyinam kane ya ho nsem no ejina CBA anase ECP esita no eyade ase wo ye niam bi wo mu a cause financial state loss to the state no ase wo ya ye bi na ande kokobo wasi wonim na so wo ye niam troka na nyame eboa no na send this ba memuo no so no Yewura John Dramani Mahama ebedi mampanyi a senia wo besi atwe Yewura Akufo Ado abo so no wono ankasa obenu ne ho. You see, when I say that we're going to hold this government accountable, I mean it. Because I know that in the dying stages of this government, they are busy signing contracts that are going to bind this nation for many years to come. This week, our spokesperson on energy, Don Jinapo, gave a caution that there's a contract they want to sign with Ghana Gas for the second gas train. For 8 years, this government has not invested in extra gas. So why is there a hurry to sign the contract for the second gas train? Just because they want to commit it, take their 10%, and if it takes even 5 years for the gas to come, they don't care. We are warning everybody who is involved in this contract. If there's financial loss to the state, they would be held responsible for that. And for a contract valued at $800 million. Ebusia contract ya ban no esan ye wode nam Ghana Gas Company so sebe ya Ghana yenyinam ho nsem no ebetimi agina ye di ama ye no eno na Yewura John Dramani Mahama etrese sikapewa ya chese akwakoremo no enya no bi ni ntonde kokobo na wode ema amampanyin anasa amampanyin sebe ya wobetimi esusu ne kuruwa na wo ho kwampa ode Ghana yesikasem na befa so wabra yenko boka yenwemwen sa wode wani kiremu ewo monetary policy committee ya one more Bank of Ghana wonom so den sembia ba betuja ni nyina ne se besa abosumi num ne no yade a Ghana yesidi no ayese gina na ejina ne naso ne inflation no so no enya ade a enema ehye da agensemo sa etoto ye ewo na akwan mu na ensan se ne emekoye
was saa kwan ne so nte no na was a Ghana yesika sem baby biara fa na nyina da no was a wonom so etimi ete ho emfa so pa enam say so amrado ya woda Ghana yesika krabia batan no Dr. Ernest Addison waba bonte kire mu sese ne ne masi kone de ono so ye bibi de aboa se be yatememufo nso no won sika sem no wo ho betimi adwe wonom ne nyina ne se ne obi wo ho anu okobo besia wura bo commercial banks awodo anase sika krabia hodo ni bia Bank of Ghana and the disika emma wonom na wodi sika mo so ho ma bi wo ho wonom so wo edema wonom anase wote wo mu na ne nyina mu no mo kire se sa antie na wo mo te commercial banks ne other banks no wonom ate so ene interest rate no free 29% aba bedu 27% ni nyina no kire sampa Ghana sika sam no enam na kwamo ya eto yedie mu. Looking ahead to the end of the year, the balance of payments is projected to achieve a surplus, driven by increased exports, stronger remittance flows, and lower government external payments. In the assessment of the committee, preliminary data since the last MPC meeting held in July 2024 indicates that macroeconomic conditions have generally improved. Headline inflation has eased and growth has picked up. Fiscal policy implementation has been robust, providing impulse that is supportive of growth, while monetary conditions have remained tight and supportive of the disinflation process. Headline inflation since the first quarter has declined for the 5th consecutive month by 5%. Ebusia nipa yete ne nken wono ede amrado ya Ghana sika krabia batai no wotua ano Dr. Ernest Addison ene ni din na ye ko na nsenya democracy hub for ene wonom se jolobi wonom de galam se won sensam no ho nka tu jase be ya mampanyin ne nananom mo ka bie ye nyina da wode wano ebetimi atum se be ya galam se ye na sese yensuwa ene obode nipa ya wodoma magana wafa ankame yen na enam nipa bi nsa no ene won pesa minkumi nyanti no watimi esai sa ne ma wese no wanhwe ya na enchirima ameto enipa ewo Ghana ha se nom na wode ho sobo no ba bebo edikanfo ni nti no one day wasore ekeke bi de akire na do dankwa akufo ado ne mpanyimfo ne nananom se won sore na won fa wo ho enhyem se be ya ene ebo hya hodo ya wo hye ye se wo bedwa so a se mampanyi obehwe na ene galamse no na konwa ne krampa wo de betwa so na watimi atuase no wonhwe na entimi mramu aprosifo ne wonom eka yire so democracy hub fo no se baby opese wo ye demonstration no enya ade amamla no ema kwan ema akra high court okra de tabo enso ato won so na so no amaka wonom gire mu a ekoye na ewi akire no na chese Oliver Baka ne dom no ne prosifo mu ka kisi na wono mu tutu wo mu ade niema ne yese no NDC ne MPP niema ne yese no akowie mu ewo court a ebinom edadabon prachi ya mo reminding na eno ena nipa dodo na kasade afa Amnesty International fo aba ene ne mu tietia won fa ho de hu nsem so NDC amanyoko na badwa no aba betum bisa se asensa din bi firi soro ena aseje se wonom so asomu a ye de wo makwa akoto eye dabon prachi na so MPP fo anso so so mo se wo hwa NDC fo anso ta akire ena sa democracy hub fo demonstration no etimi ba so ni nyina mo no ene din de Ghana Armed Forces Command and Staff College no wono kro ya wiase amansan kita hodie ye ne amansan kita hodie no base mu obomu anase ye mba ba mu ye fichiri mu hu ba bi ye ene ba bi anya e pa cho wono so wodi mu entintin mai pa ni ayeka na asemi Professor Vladimir entry down so wono so chese ekwan ya democracy hub fo no fa so demonstration na wono kra posa fa so ye niema no enye ne kwan no basa wo meyi ya sumdue no na opesa wote ho chema ema efi bi etimika no. Even the angels of heaven, if they are acting as police, would allow such a thing. This is the most dangerous thing to do. Of course, rioters always want to provoke, and it depends on how the police act. The point is this: trying to, spark a police vehicle. Who knows what you want to do with the police vehicle? Of course, from our films and things we normally see these things in US films, and actualities
in the US system. You can't do this anywhere in the world and go scot-free. What right did that person have to enter a police vehicle and ignite it, with the hope of doing what? To be honest with you, I was appalled. I can't even believe that any good person believing in democracy, as they call themselves, democracy how? And that he has a democratic right to enter a police vehicle and try to use it. I also odwin ho a onte ase kwan pa wonu manya ye ne akokodro ya wo munya ye se aprosifo hyen asiwo na mi wramu akwakoto wonsafoa mi wi amasa kan bomu de adwane ye pamom ya amasa ato atwene no wo se so mo ye democracy ho bofan se ka mamenka bi na edi wo mu nso achi eno ntini se di no ene won ne yoye no ebo ebrade a na chese entiase bia enhyeda enim ewo din ya eda won so ene eye suban a wonum eyi na din ntiamamra no enya ade a emma ho kwan wei eye panyipa ya waben ewo eye wiase bambo ho ensem wono any dean at the Magana Armed Forces Command and Staff College no Professor Entry Danso any ni dean ye ko ensem ni mo na sa democracy ho before ene wonum so entingo ya okote won ho gu ye ho nsama ye pinso no eye ade a ye Dr. Gideon Brako wono so ye kasamafo ede mama mpanya be de eche ye Nokita Frankemu ede ama MPP amanyoko Dr. Mahmoud Baumia wono so akasa de kokobo amo my Ghana si ema ye ne na ho wo hwe se ne emrante kwa ene sa maba wo wese no mpanyimfo binum didi mu se ye frɛ mu democracy hobofo na wote wo wangu monten so asese ne ema aho man wese yasomdue no a na chese wonde wo pete ni wa na so okode ni wa ya wode ehwemu ekyere se enye wo bia NDC fo mu tatese no eno a na chese wonum yi na dina so maye wo hinta due kyere wonum akọ hinta democracy hobofo na chi na wonum yo mu yodum monko ye wei wo se e basa enhyeda M20 on the Ghana for and what de afutuo e ma ye nyina obi a odi demonstration nim na wa adwene bi se nipa wu a enye hwe no sankrofo no omunye nipa esese nipa so sa protesters ya democracy hub of any abontia omusi no omu yusu galamsey just as a small screen and decoy keke omu motive no pa nye galamsey. It is more politics 2 months to election. Officer, we can have a genuine demonstrations across 4 years, few months to election because so opposition party be a question crofwachi munyusu this of course to say by 4 years by 4 kunipa just ya kunipa e be pay the amount to our say is na Abusia Dr. Gideon Bwakona yeko ekotie no ekasamafo edema Dr. Mahmoud Baumia yebetwa ensem no so na yewura kwadwo alanchematen enso akasa ansa na ne kasa no ebeba no yenkamfo to 21st clinic the sciatica expert enfama Mrs. Sciatica ne die den so ya de bone wanhwe ya obeka dem wa bra e bia yamfa won so ye bubu ani mesrew yade no ya yade no ahokyire wo mu na enye nikante no mesro ye boss say ya na watuam nika 21st clinic the sciatica expert ye nchen ene wasa wode wani extra 15 branches ye bie e wo mema fa na nyina ntino kwa massaging treatment wo ho mfidie kukudam e wo ho ye behwe ne hu yade koro ye ha wo lab test ahodo bia dan so ye bi yade bia firi wuti so kopem obora no say ye ulcer diabetes ana say bia typhoid wo de na kwakwa ye se wakoma moye obrebo na hotemachi no aba ma say no niema ye bisi basa de amount o sa ho dwube de ben na ha wo awafo o pesa mo wale mo kohwe mo mogye mo ene ade se bibia ye mo daach na efe ye kama de na 21st clinic 50 branches no wa modi agi aben na ye che obabie ben wo na watimi abo awura ho akogye akwa ho san 0540311311 0540311311 na womo e de Europe tour na hihye so de wakwa kopiem wo South African no wadaro ma Swaziland for Zimbabwe for anase Johannesburg for monfa eba we say na mo book appointment se doctors no wadasoa e wo ho e 0244915116 0244915116 na watimi ajo so
OCP Ghana Limited de fertilizer papa e de aba adwaman so na nanom akuafo mu de ne montemo ndo ba ye no wa bribremo na sika no eno so e wo moboto motimi so e de bi ahwe mo halfo ne nyina no ene se ne awudua bia de awudua bia no OCP Ghana Limited fertilizer no e na ye kanfo de ama wo bomoden fo ni kyeremu wo agrochemical shop bia mo na kwaje wo de na se fra be pe bia to aton ana se bia no mu didwa e 0555 909437 and 0555 909433 na watimi ajewo so ebusia yenko yewura kwadwo Trematin Alankash ono so ni de ono ede kendifo ne kofari badema movement for change amanyoko no wono so de atudwa etrese senyame ya adom na odomfo no eboa ye na chasa amanfo nso anfa won kokromoti ankame no na afiwesi abato ne kwawie no aye nkunimdifo ababa ye mampanyina wo behwe se eye enkronkro amemo no obetimi abai mu wabla na nanom hemfo nso wade wonom ebewramu na ne emanyina so atimi akoye fi se tumi de na nanom nchen anadodo na wo odansanse mo ye di wo tepaman hene wono akasa na boboa no wabra na ne mfinhia na pole adiosia mienu na wo hye ho efa 62nd birthday celebration ene se wotena adwaso se wo manhene wo tepana nanom atankonwa bedwa ho no wanya mfinhia so aduonu enum silver jubilee na wo celebrate Evisa ya na nanom omani yenti na omutiko na kasiya so yesu say ya amanyo service omani ye no omani kan ko dine ya amanyo service I don't think ya say rapon da omani mu ya constitution no omusi na nanom mu omonye politics na se na me ya madom na alam be president Evisa ya kaba dia ene ya amanyo se bi dia edu be bi e to so aba na wenya be dia ngina yehu bio abai eba abai ko nemom ayaya na no de omocho na Abusia Yerua Alankwajo Trematin kendifo de ma movement for change amanyoko no edna yetie na no de SM no na ne de no achi no enanana adusai atwere wa ampem omahene ya wodi kan ewotepa na no atankonwa bedwa ne mu no wono so de na se rampim asiedu eto edema otekra rekruwa ne brawe nwoma so tumfo se tunyame kese se na dauma ene wanya baabi atene nei yehuro no ede kosoro saa no na me ada Roma afi se se bia school no yo ana Ghana mampanyin yo anam enwomasia forso education minister yo ese ufiri apa anya piawo omagi school ise omode ye school ti apa university yo ase omode awie obibia yo se enya me pa school ye babie ye wie ni awie se de time agije ni kan no yo ye mansini ha sei ana atapakro abontin se ye yi a nyede nadoa ambobo ko tare kakra na adon fada Roma ne yewura na Roma ya amaye no na yesei no ni baabi etimi bodua anu ya na okum kome na de ma prempe ada Roma oba ye stadium e de amaye anso ho se wo ya wadi a untimi nko ho tu badi a untimi nko ho na mo ye be ye de amata paman obi a wo pese wo bodua bia wo bedi na ko ye no ho ye bia bebe bia na na ka se ye mro na mom ye daso ti asidi e de a ke ya brabo ho se bibi se isia e ba kwan ama kwan no e ma kwan me nyen mantam biem ya wura si de bia wo sia na mo ya ma no no mo de se nsaso a mo ya ma no hu sampa woye si oba ya tepa man ni ni sika kura bia ban no ani ni ya de kwa wie ya na de se si ya wie ye wie eye abaja wo kwa wo mutiche ho wo pese wo bua bia wo betimi akọ e da kọto sa band ni account no ni din ni an man ni si ba bia sukuu yi na nkola beda kura na edin Ebusia ni ayate nenken eye nana
edu say atwerewa ampem wono ene omanhene ya wo tepa na nanoma tankonwa bedwa no woda ano ene empuntujuba hodo ya wo baye watimi ayede aboa de hye so eso na sene no ene yesi asansa fa de a wode chenti no na wo bu ni makomako de ya che no kire se Oliver Twist always ask for more ntino wo mun koso anta na chi na empuntu entime emra ya wosato na se edema Asante Meros tumfo se tu abebio no yesi asenom achia mopi ne momo aseda ye mfama yero Asante yebo Benedict wono ene semfo penye ni screen ya wo Sompa 93.1 kase dem afa Sompa 98.9 kase dem nyina da yeda mo ase ekwenya kwa bonoma awrade koso anka ho na onhira wo peace anso and a systematic price and a papa toast so eso mo e won kranza e de emayen ma pike ne chinchi fidie from ma e de ma me anka same back Kelvin ata wono so na hwe ya social media handles no ultimate share Danny boy me da se ko beja se sempre mo be ma ne prince Mr Dave mo so adaroma e na o share ye e wo Sompa TV ho no ma ye na court ahenkan ase baba mahama enso obo ase da se Filippo kwa break asemo Erico sei kwa adade ase e na piaga ganso Wumbe Samuel Starboy and afi kwadwa Sempa Furniture West mo amutimi baye ma bra na oba pa kresimu nyina no yada mo asemo hwe Facebook live wo erade nkoso a enyam kese me di do hene ire ma me akua yeboa asiama bronya